Gĩikaro gĩa kũngania mawoni ma mũingĩ megemainie na bajeti ya kĩbũrũri ya mwaka wa kĩgĩna wa 2026-2027 kaunti-inĩ ya Kajiado gĩtabanĩirio mwena wa Kiserian kanitha-inĩ wa Catholic wa Don Bosco. Nĩ gĩikaro kĩrehete hamwe atongoria ngathĩ-inĩ itiganĩte, anyiti itemi matiganĩte o hamwe na mũingĩ nĩguo kũruta mawoni megemainie na ũgai wa kĩgĩna na tabarĩra cia ũthii wa na mbere iria ibatiĩ gwĩkĩrĩrwo mwaka-inĩ ũyũ wa kĩgĩna. Siku ya leo tumekuja hapa kwa sababu ya public participation, mambo ya budget committee kwenye bungeni, kuhakikisha ya kwamba kila area, kila region hapa nchini watu wa Kajiado wapate development, wapate mambo zao za development, wapate projects zao za development. Hiyo ndio ilitufanya tukuje hapa tuhakikishe kila mwananchi aseme ni shida gani anapata pale kwenye ground. Tunajua wananchi wana shida sana. Wananchi wana shida mengi zaidi, na ndio ilifanya tukuje hapa tuwasikize, ili hizo shida zao zote tuweke kwenye budget, tuone venye inaweza kuwa funded. Kaunti-inĩ ya Kajiado na mũno gĩcigo-inĩ kĩa ũmbunge gĩa Kajiado ya ithũĩro, aikari makiuga tabarĩra cia barabara na maĩ nĩcio ibatiĩ gwĩkĩrĩrwo makĩria. Ni mambo ya maji ambayo saizi tu kumenyesha, lakini ile kukafu iko katika Kajiado. Ni muhimu sana mambo ya maji yangaliwe. Kama watu wamepeana proposal ya barabara kutoka Kajiado, Orperikata, Elangatawas, Sinkiraine, namna hiyo mpaka Kamukuru, kitu ambaye ni muhimu sana. Kuna watu wengine ambaye hawajulikani, ni Mungu tu ndiye anajua wako huko. Oho kũrũmĩrĩra kwambatĩra kwa namba ya airĩtu arĩa mohete nda marĩ rungu rwa mĩaka 18, mendekithia ma gũthondekwo kwa nyũmba ya gũteithĩrĩria airĩtu aya na kũmarũngĩrĩria mĩtugo nĩ marutĩtwo. Tumependekeza kuwa tunaweza chukua fursa wa watoto wa pengine wapewe nafasi ya SHA ili wakijifungua waweze kupata matibabu. Pia tumeweka pesa upande ya rehabilitation ama ile kitengo ya nyumba ambayo wanaweza kusaidika, na sana sana tunapata tumetenga pesa ya kuwapea sensitization ili waweze kuelewa shida hizi inaweza tatuliwa, lakini ni jambo ambayo tumezingatia sana. Handũ-inĩ ha Inooro TV kuma Kiserian kaunti-inĩ ya Kajiado, Getwo Wacuka wa Kĩarĩ.